abebyo kwirinda nibagambe ibibwa nyuma yo kutunga okumanyisibwa ngo ahabwo kucendera kwa majuta agarukutaho mu ihanga kandi nebeyi yago okweyongera munonga kitomere abantu abamwe batandika kutangurwa n'amajuta okurugari petrol station stars zimwe na zimwe bagenderire ngu gatahwaho obwahati omurikabare Rukiga Rubanda Kisoro Kanungu hamwe na Rukungiri petrol station nyingi tizine majuta kandi n'abagaine beine make okucera abarukugagura ekintu kijemesereza abamwe okugurira amajuta ombidomora bakagatwara omakagabo kugabikayo kandi abamwe bagatwara okugashubuza ahabeyi yahiguru okwe ombyaro. Omugambirizi wa polisi ahabwe cyanga cya Kigezi Elimate nagira ngu gavumenti ekaragira ngu abantu batafa kuongeza amajuta fwa agumize ngu tebarukuza kwikiriza kureba abantu barukwibwa no tuine ibura y'amajuta tutukwenda ngo abantu bemanyize umane bagatwara no mugerekana hawe shonga yo kugira ngo wowe no mugerekana hakabaho ekizibu nk'umurro ukagureta hii nigarahuka kugira ngo gayosya buri kimwe cyono kandi ikintu ekyo kibaga kizibu. Mate yagaruka yashaba abantu okutajeza kutandika kubika amajuta g'ebyiruka omu maka gabo agumize ngu nigabasa okuba oburugo bwa butando ekyakuletera abantu bafa na munonga habarukaho omuriro oguresirwe amajuta g'ebyiruka. In the first place, we have always advised our people and warned them against taking fuel in jerrycans, and its safety may not be guaranteed wherever they have taken it. We have seen incidents where people who keeps fuel and sell it locally end up getting into problems of fire outbreak. Ahabwo kweyongera kw'ebbeyi y'amajuta g'ebyiruka mu ihanga benji batandikire kwegurira amajuta omu bidomora kandi no kucera kare munonga aha macundiro g'amajuta okutanguranirwa otujuta tuce oturukuba turuho abandi nibagabika omu maju gabo okugira ngu gatahwaho. Bamwe abutwagambaho nabo batugira ngu obwahati barimbagirirwe kandi ngu nyamwingi bashaziremo okubika ebyiruka ahabwo kweyongera kwa majuta. Amazima kutoka boda hati wagata mukicibora cyane gishaka gukorera amajuta layini ya Telemesi ahubwo afiye station imwe abari kwita amajuta nibaje kandi bari kuzana hiyo so cyatugimisa kuja hashe rushango wale layini bemwe ebirukwijukwaho okwa katano omwaka gw'2025 abantu bashatu bakaferwa omunju omurobo kasa Kirinya hamwe na Bweyogerere wanyuma ya mukama weka okubika amajuta ga piki omunju ye omuriro gukabarukaho gukita abantu omu district eya Namutumba omukwezi kw'ikumi okumwaka gw'2024 akajuko bunyansi omukyaro ekyabuyobo ya Kibale kakochebwa amajuta kandi abantu bana abekemwe bakaferamo omukwa kabiri omwaka gw'2022 omwanya ogwafika Salama wadi omurimbale Northern City hakabarukaho omuriro kandi abantu bashatu abekemwe bafa bwanyuma y'omuriro kuruga ahasigiri okukwata enju eyabire nebikwamo amajuta g'ebyiruka. Gasha kwa Jime Emmanuel ahabwa Tayari West.